Izložba stvaralaštva žena u Kanjiškoj galeriji Tihamer Dobo u organizaciji Vojvođanskog likovnog kruga i Zenobije Kiš pod pokroviteljstvom Panda radija priređena je 22. put povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Voditelji programa Đenđi Kermenti i Šandor Nađ podsjetili su da je Dan žena prvi put u Beogradu obeležen pre 110 godina, da se vremena menjaju, ali da je uloga žena u društvu sve veća i bitnija kako u porodici, tako i u kulturi. Na izložbi su prikazana umetnička ostvarenja i rukotvorine 105 žena iz 17 udruženja i grupa iz vojvođanskih mesta, 60 slika, 43 ručna rada i 2 cvetna aranžmana. Imamo 105 učesnika i 17 udruženja i grupa i 17 mesta Vojvodine iz 9 opština. I to me posebno raduje, jer bio je veliki posao sa svima biti u kontaktu. I drago mi je, momentalno ovde su došli Kikinđani, došli su iz Bečeja, došli su iz Bačkog Petrovog sela, Subotice, Palića, nisu nam došli Novosađani, Ruma, Beograd, oni su nam malo daleko, ali radovi su im to. Znači, da li je teško okupiti sve te umetnike da se druže i da dođu u Kanjiž? Pa nije lako, znate šta, ali žene su žene, ovo je jedinstvena izložba u celoj Vojvodini, nema takve više. Ove godine, ovo je 22. godina kako organizujemo ovu izložbu i ovde izlažu žene koje su i početnice, koje već davno slikaju, znači sve pred 8. mart u želji da se pokaže kolika je vrednost umetničkog rada žena u našoj Kanjiži i da, kako da kažem, da i Kanjižu svi zapamte, jer iz ostalih gradova dolaze i svi rado dolaze, jer imamo i lep prostor u galeriji, a i organizacija je dobra. Raznovrsne su slike, motivi su različiti, tehnike kojima se radi. Jeste, pa ima svih tehnika, i akvarel, i ulje, i akril, i mešovite tehnike, svega ima. Ručnih radova, predivnih, originalnih mustri. Tako da sam ja stvarno ponosna na svako ko je danas ovde, čiji su radovi ovde, i mislim da ćemo ovom izložbom ulepšati našu Kanjižu sad pred 8. mart. Mislim da su žene zaslužile da se malo o njima dičimo. Na otvaranju izložbe priređen je bogat program u kome su učestvovali Plavi spomenak, najmlađa dečja grupa Kanjiškog srpskog amaterskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, hor Cifrosir Mađarskog kulturno-umetničkog društva Ozora i Arpad, hor Ruzmarin kulturno-umetničkog društva Joka i Mor iz Malih Pijaca, a više stvaralaca je kazivalo poeziju. Učesnicima i izlagačima na izložbi, kao i onima koji su dali doprinos da se ovaj jedinstven kulturni događaj ostvari, uručene su zahvalnice. Danijela Vojnić-Zelić, slikarka iz Subotice, ne prvi put u Kanjiži. Evo, šta tebe najviše motiviše u tvom stvaralaštvu kao damu? Pa nekako da sve ono što je u meni probam da iznesem na platno. Da ljudi mogu da vide neka naša osjećanja, želje, ljubav, sve to. Dolaziš u Kanjižu kad god je to prilika, kad vas okuplja Vojvođanski likovni krug. Da, imamo izložbe, žene slikari, budu neke likovne kolonije, isto tako da smo aktivni. U Kanjiži više puta. Znači, Ivanka uspeva da vas okupi i da vas animira. Da, Ivanka je naš pokretač i naša snaga. Uspeva sve tako.